Shubor Nakashlem Jong Unongsan Hima. Ka high level committee halor ban ajingmut ban penlong lang hagaju kapor yaki election bapher hagari kala ajingmut ba yaka election lok sabha bat election shaki ying dorbar thau an ki jala di ban penlong lang hagaju kapor katba yaki election municipal bat panchayati raj di ban penlong lang hagaju kapor tangba shispa sngi hadin ka election lok sabha bat shaki ying dorbar thau an ki jala Hakasni pale ketika komiti balakli da President Barim Kari Ramnath Kovind kalet IT ya kai pot jongka shaka President Kari ka Draupadi Murmu ketika kai pot kadon hadu khat prahajar handuspa arpho handusla ya ketika komiti lathung haka tarik nai luar aja arpho lai nalor kata ketika komiti kala ajing mut ban penen kambet da kiju ki epic nakabenta baro ki election Haka juga por ke komiti kala ajing mut kumno ban penwandur thama ya ki an ki kanun kenang ba enla ban penlonglang ya ki election haka juga por kumbala kedau haneng. Ka komiti kala kedau ru badan kam ban penkala tang katu ke ni ki benta jong kariti sensyar kenang ban pen urlong ya ka jing thmu.